Kua haere te kotahi tau mai te wā I taka kino a Cyclone Gabrielle I te ika a Maui. Mai etahi kei te pai o mahara tonu, te pō I tai mai te haumā takataka. That was the scary side of it, having no comms, not being able to let your whānau know that you're okay. Nā te haukirikiri nui o Cyclone Gabrielle I pā te āneatanga ki te matau o Maui me te tai rāwhiti. Kua hoki mai a Liz Kereru ki o tautahi me tana ki, I reira ngā ringa tautoko mai tōna iwi o Ngāi Tahu. I don't know how, but Keela must have got word that I was up there and rang me up and asked, Auntie, how can I help? How can we help? I said, well, I need some meds, Keela, I've got no meds up here, panicking. I noho ana au mo te toru wiki, inare I mahi kotahi wiki, kātai ka hoki mai, ka hara mai etahi atu tangata mai taku tīma, mō nā marama e rua. So he nui te mahi o nā kaimahi o te runanga o Ngāi Tahu hei taua. Ki te hoki atu ki ngā ānea o Cyclone Gabrielle I tangetange ngā pakarūtanga, engari kei te kau te tonu I ngā utu oha. Some say around 700 million, but others will say be in the billions, particularly when I think about the horticulture industry predominantly, because we are the largest seasonal industry in the country. Aha ko te kotahi tau ka mōhio whānuiti ana tangata no te Waipounamu, te kauma whātau a muri te rūwhenua, kei konei tonu te haihai o te manawa. Ko ngā tika hununu tētahi o ngā iwi nui putanua I te motu. Me te nuinga o ā rātou nei uri I ka harongo I ngā uauatanga o Cyclone Gabrielle. Ko tā te kai whakahaere matua o ngā tika hungunu, he nui ngā mahi, kei mua I te aroaro. As a iwi, it's not about doing it all, it's about facilitating, upholding the mana of our hapu and our tai whenua which look after our hapu. Our role is to provide strategic influence, and that includes facilitating funding where we need it and providing intel. It's about funding. Yeah, our whānau is still struggling. They were struggling before Gabrielle. It's even worse now. Ko te tūmanako ia, ka panoni te kāwanatanga I o rātou perene tautoko, kia rite te motu whānui mehemea ka hoki mai te haukirekire nui o Cyclone Gabrielle. Halle Taite-Pitama, Tahu News.